Shubor nakaslem jong Nong Hima. Kartu kan ni kanta shua ba ke jing Thep vote ak election siteng samai kan sedang keseng kongres kala li ai da ke jing ujor ka singi tho ding hatura da ba Kynnoh ba ke NPP kala betha ikipat ba nong Thep vote ka Rajabala constituency bikide ban Shondur ka por biginyan yo budam ubadan persya ya ka syap keseng NPP ya ka kor Thep vote pat hadian bagi lami syabar ka jaka Thep vote kin haban pen i ka dor bagi Shon pat kin sayo da ka Pisa. Kini ke jing ujor na Kongres kalawan lingbau Presiden ke District Congress Committee West Garo Hills, Zenit M. Sangma MLA, buat ulelit ai ke City show Returning Officer ke Rajabala. Hak City ulaong, bayar kata jing Shondur la Phah di ginong tray ke NPP ke pat ba. Zenit ula kedau bagani kan kata ke jing yai bet yai renti ke election, buat kelong ru ke jing pen Kenya ke Model Code of Conduct. Namar kata Zenit ula kendu ba umde ban sya ikinong Thep vote, ban ra iki mobile phone, lani ki wei pat ki kor ki bala ban Shondur ka por bi ki rung sha jakat Thep vote ban ai ka rai ke jongki khnang ba election kan long ka ba bet